Da je dozvoljeno ženi muslimanke da studirati u ovim bosanskim fakultetima? Da li može žena muslimanka studirati na fakultetu? Učenje i obrazovanje žene muslimanke je od primarnih ciljeva islama definitivno. I žena znači mora znači da bi dala nešto korisno za društvo, mora znači učiti. Međutim, žena treba učiti nauke koje koriste društvu, koje ne mogu raditi, znači muškarci. Ne treba žena ići studirati, nauke koje mogu raditi muškarci i nakon toga ne može možda ni posao naći ispravan, a uz to studiranje ima tovar nekakvih grijeha. Žena ide da bude građevinski inženjer. Lijepo. Ti završiš za građevinski. Šta ćeš ti sutra raditi, recimo živa bila? Na fakultetu si naišao na tovar nekakvih suprotnosti šerijatski i šta ćeš sutra raditi? Nego treba žena znači studirati nešto što može ponuditi, što može društvu znači ponuditi korist našoj toj ženskoj populaciji. Da bude žena pedagog, da bude žena, od medicine, sve što studira, hajde i bereket, znači nikakav problem nije. Islamske nauke da studira, znači da studira nešto čime može pomoći društvu, to nije sporno, to je pohvalno i lijepo. I žrtvuje sebe i čini nešto od tih. Žena studira da bude ginekolog. Da mi ne moramo, znači kada dovedemo ženu, pati se ima li u jednoj instituciji ženska doktorica ili nema, nego znamo ima tu uvijek ženska doktorica, uvijek je u smjeni, pa ona žrtvuje sebe da bi nakon toga mogla pomoći muslimankama i u tome nije sporno. Međutim, žrtvuje sebe u političkim naukama. Ili kriminalistika. I traži dozvolu, ili tako, ima pištolj u kući. I žena, šta ćeš ti u kriminalistici? Ko tebe dovede u kriminalistiku? Šta ti imaš sa kriminalistikom? To je posao za muškarce tamo koji ima da se boju, neka ganjaju kriminalce, neka ih ganjaju, neka ih fataju, to nije tvoje. Pa radiš, znači ono što i studiraj i podstičemo muslimanke da uče. Ali uči živa bila ono zbog čega imaš opravdanje da činiš te šerijatske suprotnosti tokom šta? Učenja. A to je veća korist od te šta? Jer kada važemo korist i štetu, gledamo, zato kažemo vaganje čega koristi štete. Šteta je da žena ide na fakultet, da tamo, mora ponekad ući kod profesora, možda, i vrata hoće biti otvorena, zatvorena, mora tu biti sa kolegama, ponekad se bude, znači, u jednoj prostoriji miješanja i sve što se dešava i slušati možda ono što nije primjerno za slušati. To je šteta. Međutim, korist je puno veća od toga da sutradan ta žena dođe i da, znači, liječi muslimanke, da moraju otkrivati i stotine i hiljade muslimanki pregledano otkrivaju stidna mjesta pred muškarcima. To je korist. Pa gdje je korist veća? Međutim, žena radila sve to i građevina došla i ona projektuje zgradu. Ide tamo kod bauštelaca, pregleda im jesu li dobro armirali ploču, jesu li stubovi krivi, nisu krivi. Kakva je korist u tome? A to sve mogu raditi muškarci. Pa znači nema smetnje da žena uči i nije tačno da zabranjuju ženama da uče. Međutim, to mora biti, znači, da se tu gleda korist i šteta kroz šerijatsku, znači, prizmu, da se na osnovu toga, znači, onda, kaže da li je određena struka, da li je, znači, poželjna, ili, odnosno, da li bi sa šerijatskog aspekta mogla proći, odnosno, da li ne bi mogla proći.